روی خوناوه شرید و کمکرنا آلیکاریان جبو جن و زاروکن داعشی جی ماندل ناکد. نادین جنک آلمانی یا تمن 42 سال و دایکا 4 زاروکانه. به تهمت کمکرنا آلیکاریان دراوی جبو داعش یکم رونشتنا پروسه دادگه کرنا و دادگاه بلند یا هرمی لباجر دوسلدورف بریوده چید. دواکار گشتی تومتا پشگیری کرنا داعش داده پال و دریا کناله که تلگرام بناوه فری آوار سیسترز آزادی بو خوشکن ما او آلیکاری بو هفجین و زاروکن چکدارن داعش شاندنه. ام وان کسین کو دو زلوان هاتیه وکرن تهمت باردکن کو دناوا سالان دبریا مدیا جواکی آلیکاری کوم کرنه و اب آلیکاریج اندامو آلیگرن داعش رشاندنه. جبر آوای شاندنه تی باور کرن کو دوی وصا بفهم کرن کو اب آلیکارین دارایی وکا داخوازه کنه جبو اندامن داعشه کو او بردوان بن لسر پشتگیری کرنا داعشه و آلیگرن داعشه ده پیشروجه ده تفلی داعشه ببن. Die IS-Sympathisanten, dass diese sich dem IS künftig anschließen. نادین دگل زلامه که مسلمان همولاتی ترکیه جیانا هفجینی پیکانیه و پارێزەرێ وی کۆمکردنا ئالیکاریان وەکە کارێکی مرۆڤایەتی و نەڕێک خراوەیی دبینیت. Dass ich das so sehe, das ist auch ziemlich einfach. Ez wisa dibînim ku gelekî hêsane di dosyeyê de bi temamî wisa tê dîtin û tê de diyar e ku ji bo zarokan e û ez dizanim ku ew pere ji bo zarokan hatiye xerc kirin. Bu mînak ji bo sîgorteya vegerê yan ji bo mesrefên parêzer bi vê yekê mirov dibîne. Pirs ne ew e ku ji bo piştgirîkirina Daişê ye. Lêpêçîna yasayî û proseyên dadgehkirina Daişiyan li Almanya biberdewam di rojeva evî welatî daye ku xelkê wê bixwe jî bûyne qurbaniyên evê hizra radîkal. Ev proseya dadgehkirina Nadînê yek ji wan proseyên kêmwêne ye ji ber ku Nadîn li Almanya kar kiriye, çalakî kirîne, her wasa jî komek ji bo kesokarên Daişiyan kom kirîne û şandîne kempên hol û roj yên Rojavayê Kurdistanê. Proseyên dema derbas bûy, çekdar bûyne yan jî hevjînên Daişiya bûyne yên ku hatîne Almanya ji vê derê çûbin û vegeriya bine ve lewma jî êdî desthelata dadweriyê li Almanya dibêjî de hemû alîgirên Daişiyan li vê derê huşyarî xwe bin hûn li ser radarên me ne. Zinaşîn û Rûda û Düsseldorf.